أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذي نصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude subhanahu wa ta'ala on taguɗe en waɗi en bani adama waɗari en kulle so wanno en kulle kadi haray ala ko hay hunde wawɗa o waɗi en yimɓe o waɗi en yarayɓe koyɓe ɗiɗi so wanno kadi hara ko koyɗe nayi yaraynoɗa hay hunde a wawano kadi ɗen hani yettugol oɗo ko ɗum so inni ka deftere makko ya ayyuha l insan ma garraka bi rabbika alkarim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak koye mbadi ndi allah faalawo ko ndin woni ko waɗuma o waɗi en noon o moƴƴini mbadi meɗen ɗe yetta oɗo walaqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimi min tagi neɗɗanke on ka ɓuri moƴƴude e ka ɓuri labeede e ka ɓuri fotude e mbaadi musidɓe julɓe tedduɓe en fottiɗo hande kadi ñande 17 Suumayee ka alluwal meɗen Suumayee ka Duɗal Sunna Bruxelles ɗo ka page meɗen Facebook laawolkisal yo Allah hisina en adna o mawlanoya en laakara hanki en yewtuno hande ko yewteten ko toɓɓere nden ko honɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe senino ka kammu ɓayɓe royrama ɓe senike ka Allah wi ɗo subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjidi alharam ila almasjidi al aqsa allazi barakna hawla nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yawno ɓe visiti aljanna ɓe yehi kadi ɓe visitoyi kadi yiite nge ɓay noon ɓe arti ɓe waɗi noon kontrandi ɓe fillitani sahabaɓe ɓen ko ɓe yi'oyi ton kon ɓe inni haray mi yahuno ka aljanna kono mi tawno ko ɓuri ɗuɗude ton ko miskinɓe ɓen ɓe mara hay hunde ɓen mi yehi ka yiite mi tawi ko ɓuri ɗuɗude ton ko sonnaɓe ɓen ɓaynelaɗo sallallah alih sallam maaki ɗum ɗo sonnajo goto o ɓanti jungo o yini nelaɗo ko fi honɗum ko menen rewɓe ɓen ɓuri ɗuɗugol ka nder yiite ene ko honɗum men bonni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeetiɓe ko honɗum ɓe wolanano ɓe piiji 10 ko piihoye ɗiɗoyi tosokoy koye tawata sonnaji wattanta hakkille makkoy kono ko tawa ko naɓay koye mo yiite jahannama sen wowli koye ɗo kadi sonnaji on o miijitike e hakkille makko o tawa yimo wondi e makkoy ko honɗum toroto ɗen ko yo accu ko yo ittu koye o ƴetta décision ferme ila hande si Allah jaɓi ɓay ko ɗum ɗo woni sabu ha men ɗuuɗo e ka nder yiite jahannama ila hande mi wattata yeru ko mi waɗno kon o ɓanta juuɗe wina Allah mi torikema accanam mi fillotako wallahi Allah on o acce bakkatuma no wa'iri wo no wa'iri ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi hay si tawi hara ko shirku sa tuubi a laɓɓini ayni yo Allah accane waccante no ɗi wa'iri wo no ɗi wa'iri joni noon ko honɗum piiji ɗin ɗiɗi wo goo on wo ko tukthirna la'na wo onon sonnaɓe ɓen hiɗon heewi huɗugol pay kunkum bonnay tungo ɗo ina Allah waɗima ɗum ɗo wo ko ɗum ɗo woni aranum ko ɗuɗɗinoyta debbo on ka nder yiite miijite ndaron si tawi hara hina non woniri pay kunkum bonnay tungo Allah waɗirima ni o wattitirima ni no wodi woɓɓe inaɓe hay Allah halkima ɗon joni yo Allah lutti e ɗum ɗo yo Allah waɗi ɗum ɗo yo Allah bonnu fiima o ko goo sonnaɓe no jogui o jikku ɗo sonnaɓen kadi si gorko maɓɓe on mettinaniɓe tawi ɓe wawatamo piyude ɓe suusata yennugol ko honɗo hiɓe yanude e ɓiɓɓe ɓen itta e ɓiɓɓe ɓen hande kadi ko yennugol a suufidama a beebidama yaafo ɗon somi woliri konnguɗi ɗin ko fiino famire na yennugol kono ko sifa ɗin konnguɗi woni ko yaltata ɗin no tawa haray ko ɗuɗɗinoyiɓe kon haray ka nder yiite jahannama ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maakile wo min muhammad sallallahu alayhi wa sallam wo lam ub'ath la'anan min de mi nulaka komi huɗowo heferɓe ɓen sonjuno nelaɗo sonji nelaɗo ha sahabaɓe ini nelaɗo toro e hoore ɓe nelaɗo make inni lam ub'ath la'anan mi nulaka dey komi huɗowo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe yettinno makka ha makkankoɓe ɓen jaɓari ɓe sonji nelaɗo nelaɗo dogi yalti yehi e saare no takko makka no wi'e Taif
ɓen ton kadi ko honɗum waɗi ko immingol feetuɓe ɓen e paykoykoy e bareji ɗin jokka nelaaɗo ɓe fiɗi nelaaɗo kaaƴe haa ƴiiƴan ɗan yalti. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam noon tambitoro ɗo fiwata ƴiiƴan ɗan meebu ka leydi sakko ɓe halke. Malaikajo laamiɗo pellewo laamiɗo ndiyawwo kala mo be ko laami ari inni Muhammad siɗa faala mi ƴetta e ɗe pelle ɗiɗi mi halkindira hakkunde maɓɓe. Kono ko honɗum nelaaɗo wiwno, nelaaɗo mo ko makuno wo terto ɓe si tawi ɓeɗo ɓe jaɓari miɗo tori Allah yo Allah yaltin e keeki maɓɓe, yo Allah addu ɓiɓɓe iway ɓe e keeki maɓɓe jaɓoyayɓe l'islam mo ɓe addi on. Subhanallah, Allah jaabiniri noon. Taif hande sa yehi a taway ko saare deeƴude du'a nelaaɗo on jaabi ɗon ɓe seytinari tum ɓe huɗi ko fi honɗum noon enen huɗanten. Hay babaɓe goo kadi goyno woodi huɗayɓe kamɓe kadi ko si hande kadi si debbo on mettinaniɓe hiɓe ƴettude foppo hande kadi ittora debbo on hande kadi ɓiɓɓe ɓen mone moƴƴa o ɓiɗɗo ko innocent sa yennay hay julɗo duwaka yennude, dulɗo yuwaka yennude, julɗo duwaka yennude duwaka piyugol, hino duwa non ñaaɗugol sonka wonde kono wata yennu wata huɗu. Haray ɗum ɗo ɗuɗɗinoye sonnaɓen e kala kadi duhiɗo yennirɗo huɗirɗo ɓiɓɓe muɗum men sabu debbo on. Haray a natori e kamba on mi torikema o ko ɓiɗɗo ma an o gorko, si an o debbo on wondi o wirat ittata ko ɓiɗɗo ma, si on seedi kadi ittata kadi ko ɓiɗɗo ma. Si satti ha satti hewti nokkugo a ƴettude tappa sonnajo on no ɓuri a huɗirde ɓiɓɓe ɓen hande kadi sabu makko. Ko waka zalika ko non kadi an sonnajo on kadi huɗatake kala duumiɗo e huɗugol yo andu o tawete e hebbiniroyte ɓe yiite jahannama yawmal qiyama. Ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maki ɗum. Haray noon ka cuuɗi meɗen ɗum no heewi ton huɗidirgol ton si ɓe fewtodirta ɓe huɗidira. Haray hande kadi ɓe ɓarorde fayɓe ɓen kadi ɓe yenna ɓen ɗon hande kadi joni yalti hande kadi ka société ji men ka communauté meɗen hay gorko darotoɗo yenna ɓeygu mum ley coñci, daro kadi yenna kadi esiraɓe muɗum kadi ley coñci. Ɗellande ɗon kadi ɗe hewti no hulɓini. Sa yenni mawɗo goɗɗo no fota was tawi ko mawɗo ma yennuɗa. Kala yennuɗo mawɗo goɗɗo, sa yenni nene goɗɗo ko nene ma yennuɗa, sa yenni baba goɗɗo ko baba ma yennuɗa. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗo memaki wo ene on accata mi yeeto on bakka to ɓurɗo e mawnude on. Sahabaɓe ini yeeto men nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo ko nde gorko daroto yenna mawɗo goɗɗo on kadi o yotto. Haray go adiɗo yennude on ko mawɓe makko ɓe woni ko yenni. Haray ngol huɗugol ɗo mi jonnay ɗon misal gotal. Goɗɗo arno e sa'i hum tawi heɓugol ndiyam hino satti fewndo désert wono ko fewndani en fewndo ɗo ko leyɗe meɗen Konakiri. Yo Allah ittan en, yo Allah ho newinan en enen kadi ko aduna on fo on nemini kon e nder 21e siècle on fewndo ɗo. Yo Allah tippindu noon kadi e lagine ɓiɓɓe lagine. O yummirawo ɗo seede rewɓen ko ɓe huɗata kon no hulɓini himo salligo ka woni e salligade ɗon himo jogino paykum woɓɓe ni ko duuɓi 5 woɓɓe ni ko duuɓi 7 to sokum hikum fija e nder ko kum fijata kon daga dogataro nene e baba ɗon paykum ko ari buɓɓi catalum ka yumma mu wonno e salligade ɗon ndiyam heɓorɗan kara han. Hakke ko nene makko seytini o inni yo Allah luttine ka wonɗa ɗon. O wolingol konngol ɗo Allah naningol jaabinigol. Paykum ko kako jogino ɗon 50 ɗon duuɓi 5 o yawno ha o ɓurdi duuɓi 50 o feƴƴari ɗon. Fi hon non ko nene makko huɗimo kon ko nene makko tori Allah ko inni yo Allah luttimo ɗon. Allah inni mi nani mi jaɓi Allah luttinimo ɗon. Hande kadi no wontani mo ninse ko tawata ndiyam ɗan hibbi hande kadi ɗan nokkotako. Neniraɓe tedduɓe wattanen hakkil du'awuji moɗon ɗin ko jaabotoɗi e hoore ɓiɓɓe moɗon ɓen. Ɓe andite ko ɓoyli ɗon ɓe andite lebbi 9 ka nder reedu duuɓi 2 ka ɓaawo oɗo haysi o bonni oɗo sa piyey mo piyi kono wata huɗu wata heɓu ko satti telen babajo on ha huɗa o ɓiɗɗo ma. Ɓiɗɗo ko nene ndaare geɓal ko Allah hon ƴetti jonni nenejo konteren ɓiɗɗo. Si ɓiɗɗo ma heɓi 100 euro himo sendude hakkunde nene makko e baben makko ko yo ƴettu 25 euro jonna baben makko
o ƴetta o ya 75 euro 75 euro o jonna yumma makko fi honɗum en wolino nde ñande ɓiɗɗo wawa yangade ha yoɓita yumma muɗum bandirawo tedduɗo ko soñjiɗa kon fof ko fi o ɓiɗɗo ta yelto kadi hara ko kuddi jokkintinta o toranomo Allah fofago e alsiyango hay so waɗi bétise yo Allah fewnumo yo Allah tabintinmo so pasari ka l'école wakkilo di courage wakkilo l'année prochaine pasay mi jonnayi o misal no woodi imamujo goto e imamuɓe mi ala wolde inde makko nene makko hari ko honɗum mantiraynomo inna ko ayyo imamu on ka suudu Kaaba ya imamul haramul makki woɓɓe ni ko Cheikh Soudaysi nde payi kunko waɗi goɗɗum won inna yo Allah waɗe imamu on ka suudu Kaaba yo Allah waɗe imamu on ka suudu Kaaba Allah jaabiniri ɗon hande ko honto fewndi woni imamu aduna Allah on fo woodi goto kadi e yummiraɓe neniraɓe meɗen payi kum makko kun jangata nde o resisi o siko suratol gotol o hunji ma siko aya goto o hunji o inna mi toriki ayo Allah okkore gandal ha wona docteur wona docteur wuri en yo Allah renuɓe janga ha heɓa doctorat muɗum on kum payi kun janguno ha o hendi doctorat makko on tawi e nder leydi Syrie fop ko o numéro 1 sabu honno sabu du'a nene makko on hara na inna ɓe yo Allah waɗire ni sabu kone babajo on feggi e makko o ɓiɗɗo heɓi wo yo felu nene si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko ɗuɗɗinoyi sonna ɓen kadi ka nder yiite jahannama wowa takfurnal ashir hiɗon heewi dullugol hiɗon heewi dullangol modiɓɓe mon ɓen waɗatake nenirawo waɗatake bandirawo sonnajo o jomminiray e gorko hara hay hunde ala oya peɗoraɗa ha heɓo maronka heɓade duuɓi 5 de mariage duuɓi 10 duuɓi 15 duuɓi 20 duuɓi 30 de mariage ñande go sonnajo lando modi mum goɗɗum gorko on inna ala goɗɗum debbo wiyata poro minin si komi jombana ɗo minin si komi jambani ila mi ari ɗo mi heɓari ɓuttu ɓernde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bi ma'ana ko gorko o yange nder duuɓi 30 kon fop a waɗi ɗum ɗon haba an mansura sabu ngol konngol ɗo non ko ɓernde modi ma nden sumata ɗo kon ko ni Allah sunniroyta on ndi ka nder yiite jahannama ɗum ɗo no tawa kadi ko ɗuɗɗinoyta sonna ɓen kon ka nder yiite jahannama ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki awa ko sabu ɗiɗo ɗiɗi on say sonnajo on landinoɗo landal ngal ɗon hakke ko huli ko o maapi tawi o mara o inni ko honɗum men waɗata joni nelaɗo ɓe inni wo hebbine ittugol sadaka haysi tawi ko porolum tamaro sonnajo himo waɗuno koɗe noppi kaalisi o itti ɗe o itti bagje ɗen o itti jawe ɗen o ƴetti o jonni o inni ɗin ɗo fop mi waɗi sadaka fiyo Allah dandan yiite jahannama inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nelaɗo maaki wo ittaqu nnara walaw bi shiqqi tamara itte sadaka ko rentorton e nge yiite jahannama hayso ko yeru porolum tamaro ma poɗɗum kum sa muri tamarore nden ha gayni a gaynde ñamude poɗɗum wonko nder ton kum guru ngo hino takki ɗon wo hay say ko yeru kun ɗon ittata sadaka ko ono yo sonnaɓe itte ɗum noon toro ɗon Allah yo Allah dandonge neniraɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe wattane hakkille mako nelaɗon wata a tawi e huɓɓitiroyteɓe yiite jahannama wata a tawi e hebbiniroyteɓe ɓe yiite jahannama innu inchallah simi waɗino Allah mi torikema yaafolam ila hande kam mi nani nde yewtere ɗo mi andi jaka moƴƴa ila hande mi fillotako mi toriki Allah kala sonnajo ƴettuɗo sifa on décision ɗon o fillotako o wattata mi toriki Allah ko wanno ko yo Allah yaafomo mi toriki Allah yo Allah dandumo o tawede e hebbiniroyteɓe ma huɓɓitiroyteɓe yiite jahannama ɓen mi toriki Allah yo Allah tabinti neniraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen men e sonnaɓe meɗen men e hoore laawol l'islam yo Allah arsikuɓe ɓe wawgol ne'ugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e hoore laawol diina yo Allah arsikuɓe ɓe wawde anditande modiɓɓe maɓɓe ɓen haysi tawi hino fandi haysi tawi hino lammi haysi tawi hara hino haaɗi haysi tawi hino rijji mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on bandiraɓe neniraɓe fop yo Allah moɓoy on fop ka aljanna makko haranaka nder yiite makko
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴereji ko woni e nder lewru suumaye ndun kon yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en mawɓe men faati ɓen yo Allah okkuɓe aljanna wuru ɓen yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe yo Allah yaafo kala mo mawɗo mum faati kala marɗo ande ɓernde muɗum nde janɗi nde fanɗi nde suuɗi nde feeñi yo Allah ittanmo kala jogiiɗo bakkatu o janɗi o fanɗi o suuɗi o feeñi o andi fi makko o anda fi makko yo Allah yaafo mo marɓe meɗen ɓe yo Allah ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah okkorɓe wonɓe Amérique ma Europe ma porɓe kaydiji yo Allah okkorɓe won kaydiji wondude nafa e barki mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu yewtereji meɗen ni fop yewtuɓe ɓen wo yewtaɓe ɓen wo feƴƴinoyeyɓe ɓen wo hara fop ko sabi Allah yo Allah woɗɗinte golle men ɗen shirku yo Allah dandu en sirkalngol mo hara hiɗen andi yo Allah dandu en sirkalngol kadi Allah hara en anda haray si muuyowo muuyi haray en jango en yewtoyey fii ɓure balɗe 10 sakkitoroɗen ka suumaye haray ɗe fuɗɗoto inchallahu a partie de faɗɗi jango haray noon ko honno ko moƴƴereji honɗum woni e nder ɗe balɗe 10 sakkitore ko honɗum on tigi haani heblorade ko honɗum haana waɗede ko honɗum jangete e nder ɗe balɗe 10 ko honɗum ɗaɓɓa e majje inchallahu jango ko ɗum woni ko yewteten si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilniɗen si tawi kadi ko aksumo o ƴettiti wonkiji meɗen ɗi o luɓno en yo Allah taw hara o yaafike so ƴettiti en ko wonnoɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles ka page meɗen Facebook laawol kisal yo Allah hisnamon fo moɗon hisina kala partager ɗo yewtere nden wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.